ma me hwe aduru we kakra na kan powerful gonorrhea medicine Dr. Seidu Yakubu sa gondo we hankofo pa ekumema ba ma war ben awar na yere pa nsu gonu ti amomo de pipe atu no kotim ama wanya cancer so sa bla beto aduru we bi man twene se baba to bi na fa bon ho ban so sa enu bi na baba ye sha nansen ube hunu na je se ye meme binu mo ho peja de kakra bi osimisisi o yesi ya osimi jonku je se ni ba bia ne ya sisi duro ewo ho oh okay Dr. Seidu Yakubu Koko and Waste Medicine okay osisi ya no we ni nyina koko na yesa epo ontini no we na ba otim koko madimpa ni fra so sa ni nyina ye koko tim manipa no sisi obo o ni nyina na tambia na som ye ne de enye bibia koko aha too much mo amunim sensem de dodo na no aha na obenya ni dosopo enesa na se de mo amunim na haban adoso se de mpenufo kan batakari adoso no nti amaye ho kremu papa san na haban susu ni nubna enam se ne obi atimi ko nwura mu kokoti bia nti na je se ne bibidro de adoso obenuma wie no na afa edwo hawo ene amane na abre wo na so enne de yam no kasai Ghana for ene wonu omo amano ne ede na asetina panhene edro ede ne abusua wo mu ensi no efom ekra na so de mo amuhunu background no esi efa no abepie mo ewo aguna post office achese papa ni nuro na wo kra ede ma nkrofo wa amano ne ene achinchin benche no eno ho ensem na chese ye babedomo esuko na se de wo hunu no di kan ede ekire mo ma amuhunu post no wo ye ni EMS ene de sende wo mo achese ni nyina no wo document information wo de ba mo ne no ena wo mo nso so type achese wo mo de egu eso de ama se ne ebe ya ebe baba be dru bro no anase bia ya wotie na watimi ama wonsa ayeden aka wu no se ne ese na efata na omu chema na achese edru mpempen so bi ebinum address aya na wo mo de emma no aya na wo how wo ho eba ne sa eno no entimi konkodru ho no mo se de wo mo ahyehye de ama mo ne ma eba ne sa na so wo mo enya edi ya wa na so wo mo edwen wo mo ntanta edi afa edonu te ne ensem a ewo ho no mo obi wo ho no mo obekwa aware na chesa aware ne enyina ofro se wono ankasa na brabo na ne sa aware de edi kan de tosumien sa ne nyina na chesa be ma apam no na wasesa ne nneoma no de ababa be pie mo ewo hanum ene na asetina pa ewo hanum chesa bedo sansen mo zuko se eno no aya na ye honhom ana oba ni su ana ebe ma ne na ni fie ya na wo mo mpa aware no nti ena masa nneoma we nyina ekoso no eno nti ma metwam ho ye ba ye de yenkomodide no ahyehyɛ so fonya minsha wo so nya abraje adwatwen ye ma ye de ye twa ye ho eba ye na se de nkomo no ebe hyehye eso no na asetina pa de akire se ampa ye Ghana mu hanu ma so wo men mu hanu mo magina tumu potoka se be kan se certificate no ye bi e wa hanu mu ese ya chese we herbal balance se kire sampa ya ma ne kwan se haban no wontimi enye den enye na ebie mu nso sunwane municipal assembly so e ma ne certificate of registration of business entities association company and organization and also so no papa ne din ne signature ni bibia ye de wo so na je say na asetina panhene enye wo bi aje wo beju sika na wakwa akodi sanse o man no emu ni mpanifo no wo magina de ede atum enam ne nnwoma pa ene enhaban a wo de edi ni dwuma no ntimo nka me ho na ye ne no entwetwe enkomo na me akwa aba me da se menua GA2 tuma GA4 mechia watifo nyina na adwuma pa mo ye mo aboa Ghana nyina na man nyina nduro na ye to no ahaban na ye de ye nduro de to nyankopon kwa ase ye ndi dua na aba no na mfa ahaban no nse ho yade na ye nwo ndoro te se po anu anwea na ade na menua uma yade haw yade dunya na odi unsa suma no wa wade mu nyina ekofum nyina ye yade obema nya adwuma ntimi oba untimi ngoa ni nyina okwa awade a unya anije wiase so anije no nyina ya awade so nsa wiase obi nwuye mma na mfa na ka mfa na dan mfa na kusie eye se wadwuma pa
ene na urubeko ye ba sansa e besa konsansa enti mo woni nje na untim didi entraw na so sika wodan obi woda sika so yade ekunu edininya so obeto aduru anom no onto ne ka say 100 million wakoto inji so sa ni bi chese ne dan o gu concrete dan no 2 billion 1 billion o to dan so sa bet na pom dino onia pom dina dan no kwa damu a so obi yare sisi anyankopon ama niam so we bebro se wo yare sisi a bibia wo refi so sa on kai obi bia bio babia so sa mpanyfo bu bese wo won kwa na wo ade onni kwa onni ade enti kwa table na ade asiwe enti wo to adro bia post office wo hu sei sa na ebe post uniema no ase wo de address be man na wa fa ya number na wa WhatsApp ya keke na aduro a wo pe odi o ya ere wa frɛ na ma me hwɛ aduro wi kakra na kan powerful gonorrhea medicine ye Dr. Seidu Yakubu sa gondo we hankofo pa ekumema ba ma war ben awar na yere pa nsu gonuti ama mo de pipe atu no kotim ama wanya cancer so sa brabeto aduro we bi man twene se baba to bi na fa bon ho ban so sa enu bi na ye baba ye sha nansen ube hunu na je se ye meme binu mo ho a wo peja de kakra bi osimisisi o yesi ya osimi jonku je se ni ba bia eye ne yasisi duro e wo ho oh okay eye Dr. Seidu Yakubu Koko and Waste Medicine okay osisi ya no we ni nyina koko na yesa epo ontini no we na ba otim koko madimpa ni fra so sa ni nyina ye koko tim manipa no sisi wo ba wo ni nyina na tambia na som ye ne de enye bibia e koko wanye koko anya abe pura ko tim ama koko tim manipa bodam edidi wura otim nyina na ma wabodam so sa nti koko e ya de e ha adwene koko tim siba awode koko ya ade e ha adwene nti me nua papa wo hwem ya to koko aduru na embo na wo hunto na wo isu wo yeah Dr. Seidu Yakubu diabetes and stroke medicine diabetes ya hanko for pa diabetes nyawa obetima front say ace we tan na ya diabetes na ha no nti to diabetes aduro we a na what they are some ya de na watima tra wi asacha ahwe man no ye so ahwe man so a na watima mo so ahwe sanity the diabetes unya ko test na wona sa unya test kwa to bi na bon ho ban sanity e mo honam ye mere nti ade twa okra na etimi omutim pam ye kuro to ho ana e na ne sa nti diabetes ade e ha adwene pa me nua papa o hweme nti uye ntenten to ho aduru na fa bon ho ban so sa obi wo ho no mo a obeka se wakwa aware de edi kan de to so mien de to so miensa nanso aware ne entimi engina eni nyina bebre ye honum so sa ntiri kura na ye to ma we se obi a na wade enko bon ba nyankopon abokwan ne bebre se wo fa kwan we so abebo wo fa kwan we to wo abokwan ne nyina na wo abokwan bon no kwan papa nti fa kwan papa so no honto no ba bi ho pa wade pa so awade ne ngina so sa sa nkofo ne nyina onya to ma we bia na odi ahwene bi na odi ato asem wa wade be gina okunu bepe wasam we bebre fense sign man some check mami uda so a the open na o mose ama nti eno so di ni sanity sanity mbre bintin chimtino we so hia me pa kana we mam jem yeah Dr. Seidu Yakubu powerful stretch marks hanko fo pa ba kama gina wo no munam nyina ya basa awade ko no kunu no kra na ya tantantan so sa e so ma gi we bi na fasra no hunya kama boso na hanko fo pa ma ya chese yes stretch marks edu nya bo ho no ma because of stretch marks nti ya atade crampo wontimi nhye bi nyina wa mu se de nkrofo yi wo mu die na chese draw wo ho no a wo betimi dia sere mama na to nyina send ba bia oto pama de ko ntimi mpai wontimi tambia o she bia long sleeve efficacy ma ba wa na chese from nitis kozi ne na zimzim sanity unya we na se ni tirimi obi ho ya ba ni tinyina tutututu we unya disra ayo so oba ni tirinyi mfu so nyina no unya we bia e be bo ni nyina ye nsusi ne herbs nsusi haban sanity okay na kana we so mam and we Dr. Seidu Yakubu spiritual impose on your partners sanity we nu kire se obi wo ha ba bi wo ha ni kunu okoja na ba bia enye yi obi be fan ti we die be ma ba ho kra wo nya kwan okay so sa bebre aje o mo yiri wa bai no mo twa bone wo mo achi
nti gise wonya we bi okay ba no bone ya wadi nyina obeka akire be ma so wuro ha be kam sanity ana je say mama no kwa na mama no na eti mama no na yenti oba wo yusu edro we na afọ ku na chi e be kam nti won say wi ase na be ma betima ware pe ten baba de nti wa wara show kawa na watina be sanity okay na we so we so Dr. Seidu Yakubu pastor spiritual eyes ma nsofofo no pese bebre nya sofofo kwa obi wo pese obi na ni okay we wo beto ya de ma wo de be gunso be woni be bie kama nku powder na wo ya bibia kama nso akuru wani 7 times wani abi obi a o pese wani hu ade a we na ebe sanity tijina kan won ko fo pese mu ade ewie na afa de wu no na broso anya broso we na de ma no ya ani bie ne ya wo steps okay do the bon ho ban so obi ntimi mfa sunsun mba ye wade and we be meme show oh okay ntina je say Dr. Seidu Yakubu pastor spiritual eye no ebie eye ani okay ena we so okay yeah Dr. Queen Aisha, a powerful and effective HIV hepatitis we sadru we HIV how pa dokoro pa misira pe HIV adru unya bia wa wi sonsa HIV pa uni problem na se hepatitis B enya wa ko ka obrebo se obrebo nyina na wanyam tesai o mo beka se dua na o ma bonso na nya dua nti we mentra ho se pe bi kuradi na mo ho ban ansara wo nkwa na wade uni nkwa uni bibia na eba no se fibroid oba che se fibroid edidi ni mu ono so den fo no musu die ni fibroid fo no ba edidi ni mu na mema no so ade ba kon se mema no ntimi mo adwuma nti ba de te se wo ne be ma beda no ba no ho aba be 3 times 4 times na no ho asasa no nti sisi an be ma no wuro dere ma sisi an wajam nti na nsuo ni nyina ta na ase na obenya piro so na nyina beguna mo jafi na begu abekan na aye fa blood nti na yese mema no we wonya ibia Dr. Penaisha wonya we ibia wa ye free na ahoto abafi shewunsa nti no shewunya big penis we bi now e man so nya we na de so mo dia ke o mo ayi sanity nti no we dia come once we ya come once we ye koko and we spin so oh okay we so ye Dr. Seidu Yakubu powerful big penis increase of sperm powder yeah unya we bi a ubemma mentra ho okay nya we bi pa pe we bi na pe we bi na fa kan mbo ho na fa bo adwuma na mo fe ne bemma wa ye bemma no ubemma nti nkofo a mo memma so o mo ntimi mo adwuma we to a wetima gina so one na one wa ye ban ho adwuma yi na awade aso a na ni je bafi so nsa na awade anso atambia yoro wo sa na that be we da eye asu eno ne ye de hin okay we ye stop evil soap okay say maifo na nkofo hawo mo na etso mo nya we onya bia eno ne tami ewu no difference be mu ne tami ewu nyina akọ adwuma ba ko tami ewu no so pam sunsuma wade spiritual marriage na hawo ne ma bi wo ma fo mu kunu achi ama no kunu bere nso ka obegya ne nti unya we bi dware a saa ne ma nyina be fi o se wo fa kunu achi a o de fi aka no adwuma o ye nyina beto ka abe hawo bi ana hawo bi nti unya we bi dware a ne obi wo ho a wo ye adwuma wa abrochire nyina abe wi asika ne nyina asa sunsum no mo agye ne nyina o mo so no so hia we bi na ye ho adro tuntum yi ebie so den na yi adro tuntum we ni eno so boa nkofo a atofutum na ba na yi ba ti se mana o mo pese o mo to ye kese so powerful butt and breast and line na je se wo to ana wo no fu so na so be ma so o de sran kun na o de fa so na be ma na ye kese tenten enye se ba ko be ye kese a chen dabi to no be ye sa na abie kama o se be ma de ye pese o to ye na abie kama nti nya we bia na o de ye na me ma na so bi ho a
wo di sisi wo ya se na kama member no bi wo ne ba be da o pese odidi wo kakra o tafiri ho to ho nya kama a problem to the way sisi na bibia aye kama ba bi o bia ye deliver no be bro no say wo fire number ye na pay na down 055 95 68114 so sa onya phone number we are na wa text wa ye wa your voice wa WhatsApp wa your voice message na ko pontum ti bibia be what the sanity na yambra haika we so we oh okay yeah we so no confusion oil obi ho a wa brand yire hu pa na ko dura brochire na obi pese wo gene firi ho so sa dunya confuse oil we ya yakopon tumiti o de how beto mo ntam na bibia akoso yama sana eti te confuse oil la how we wanna so to obi ni ntam we na eri ya ade bi ntina ma obi bibia na obi to na mo nde no kure oh okay we so your protection oil we nipa bi a woni humbambo tibia be bia na bibia kama nti onya sa humbambo we ya yakopon tumiti wo se na bibia ayi kama abon ho ban humbambo no wo bo ne ho ban no anya nsunsun dabi anya nsunsun bibia wo so dabi ensi no so bo ho no ma wo bo ho ban a wo twinu dabi won hwe so obi ba be she dabi we dey bo ho ban de fa bone na papa abahom ta wade papa sanity na we see we so you good luck herbal oil ti do bia omope good luck no lotofo ene bia ope moa wo obi kura wo ope lo nkura wo nya wade akire obi wo kura ba bia moa be ban so moa na mba ono so ohia we okay ena kanu okay, we your money drawing soap. Money drawing soap. Etwi sika edeba. Sika na etwi de free hin na dia. Etwi sika diba obi wo ne sika kwan nyina sisi. Adwuma obi ye bia enye yi. Nti o de dware a. Bebe sika beba no pa ma no. Wa wo hwe wo se papa ida ho sika nko ha. Nti sa ne nyina. Wo de dware na wo da wo be so ne sika wo mpa so. Sika me say enya wo mpa so adwuma wo ye bo na sika efom ba. Wo nya adwuma wo ntimi mfa. Dabi ye adwuma wo ye de ye fa sika ba gi sika. Nti sa wonya wonfa so nya Bible class nsa nya adwuma na ndidi nti wo ye adwuma bi a wo ye adwuma no na wape moa afirimo aba na atimabo. Okay, we are anointing herbal oil. Nti eno so no okay, fast selling oil obi o mo tonade opese o tonade pa na ade tono enkoso ono so nya oil we ya afitimabo na ebusuafo we so back to sender oil na je say obi ye bibie adwenbone ma wo na je say adane akọ ne so ye wo holy anointing oil stop evil oil enso so ewo ahanumu ese na ebiemo enso so mercy and favor herbal oil na just say obi a just say baby a wo be ko bia no wunya favor no we use na just say no so the favor be. Oh okay, and I think okay we a covenant breaker oil and na we na apam bia woni nso bi wa na tumi bi wa na wo de papa ti say apam bi o be ma bi o no ba bi akwa apam na just moja apam ko na we break na so no bi akwa apam o so timi break ya de nema ka ho nti wo ho na de sanity okay we mame water do mo pe wa mame water tumi ni bi no mo pe mame water tumi okay okay na ebiemu so no we so kumfa ya kun do mo pe sika kwan no omo so na de we mam yo daddy ye bre no de aye bre ye ka se ye kan enoma ne de be ye we so kumfa ya kun ni nu ebia enesa okay mode dane ede emano oh okay na just when susu give us cold capsules okay na just no susu didi eye djuma na when susu the stop evil oil okay and I was also a good luck herbal oil. Okay. Na ada na oil na ya na eni no sonko. Na ye na aban bia so wo se de tie
mo so on pesika we so ya hot dollar do mo pesika kwan no sika kwan na we so na de ye oyi ni tiri ni nyina na o de agu so fa we so we see good luck herbal oil do mo pese loto ne o mo pe loto ne mo ba mbon we sanity yo ye na na asetina pa ye de nkomo no eba ye na wie ye no wo number ne wa kira kwan obi pese wo no ndi empunimpu ebi ono ompe ye masi yibie pese ono ambra wo na ase onfa ne hawo ne metu anim na wontimi nkira no de beboa no fa wo number ni tu dwa 055 95 68114 uhia me aguna post office oba onsabe kame tamale su me wo ho regional office na chi oba sunyan so a me wo ho sutereng wosan ba akra so a me wo ashama zenu masarachi ntu pemendro bia na agent fo no wo ba bia no ase ya direct o fire number e kan ya direct no wakwa kotobi na so odi abo ho ban na ohu ato nti sanity jo na abuziafo na asetina pa aha enenne ye de ne nkomo twetwe no esiem gidi ye se enne yanka kra ne abobo no dodo na eso ante yade ye krampo na no nkire se wunya eye akonya ne se obefre wonso timi fa number no bi na wa fra bu se na nei manti me yare no na anyem bia me yare we wutimi eye den esa na wa kire mu se ani mitimi sa anase mitimi nsa ene se dam ne wo so ana wo wabusuoma ni nyina no wo de eba de eye nhaban ni nubna ebeye no na ebeda na di ede acho nti na wa ma ne number no aye eye yaw ene wano ewo phone no eso se de bia befrem na woni no atwetwe eye enkomo ebusia ha ene de nsem no esie makram